kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri tuma masaha ya umugoroba umugisha, kuri tuma masaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingingabihe yawe ihagaze. Turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 12 rero z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imivugo. Njyango abari basanzwe bakurikira Duniani Pote TV twari twarababwiye yuko Bwana Karemba Aimable yagiye gukora ingukirarugendo hara mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho tayari yamaze kuba agaruka azanye byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko afitiye abakunzi ba Duniani Pote TV. Bwana Karemba Aimable umeze neza? Yes, reka nongera mwifurize kongera kumererwa neza nshuti muvandimwe Moses, ari nako tuza abakunzi bacu bo kuri Duniani Pote TV ngarukanye ikitwa amakuru adasanzwe Bwana Moses. Yes, nuko tujye kwa tuginjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, ngira ngo maze iminsi ukurikira amakuru y'ibikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi. Witwa General Neva arimo arakora ibishoboka byose noneho kugira ngo aniyunge n'u Rwanda, nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo iri mu biganiro n'u Rwanda isa n'isa ashobora kuboneka amahoro. Urabona ko mu gihugu cy'u Burundi ho rwose ibintu byamaze kuba bihindura isura ndetse biba ibindi bintu. Ngira ngo ariko byose byo tuje kuvuga nubwo nabyo dushobora kuza kubikomozaho, ariko mbere yo kugira ngo twinjire ikintu cyitwa impfunyapfunyi cyangwa se mu cyitwa amakuru nyirizina, Bwana Karemba Aimable nyumira kwikaze banze usuza abantu badukurikirana di. Yes, ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali. Nibagire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Turabakunda cyane hano kuri Duniani Pote TV. Hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cya Uganda, mu mujyi wa Kampala, abari hariya za Masaka rwose turabashuhuje. Nibakomeze bagire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tanzania za Mombasa, Bwana Moses, abari za Zanzibar hirya yaho gatoya turabashuje cyane, tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Nairobi, Kenya turabashuje. Hanze ya Afurika y'Iburasirazuba wenda tutirengagije Abarundi mba n'abakurikira Bwana Moses n'abawe rwose. Yego nta kibazo. Ubwo rero turakomeza dusuhuza abakunzi bacu bari mu gihugu cya Kongo, tukiri mu Burasirazuba bwa hano, abari za Masisi, za Rushuru, abari hanze ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, za Kinshasa, nibakomeze bagire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndabizi turabafite benshi hanze ya Afurika y'Iburasirazuba rero, Malawi, Zimbabwe, mu bihugu bitandukanye, tunyarukira za Djibouti, tunyarukira South Africa. Hanze ya Afurika dusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi, abari mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu bihugu bitandukanye, Australia, mu Budage ndetse n'ahandi hatandukanye, Leta Zunze za Amerika, muri leta zitandukanye hariya rwose za California, hariya za Miami, New York, mu mijyi itandukanye. Tubifurije kugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Muri Aziya ndasuhuza abakunzi bacu badukurikira mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Omani rwose hari umukunzi wanjye uhora umbaza ati ese byagenze bite kuki utagikora na Moses? Yes. Nababwira nti gukorana ntabwo bivuze kujya kuri kamera buri munsi. Turakorana nubwo twize dutandukana. Yes. Ubwo umukunzi wanjye witwa Sharoni ndamushuje rwose, ngira ngo nibyo akunda kumbona kuri kamera n'abashuti be babana mu rugo. Hari n'uba muri Qatar rwose, Shukuru nawe ndamushuje, ukunda kumurikirana umunsi ku munsi. Ndagushuje rwose, mekanike komerezaho, ukomeze izo modoka uzikanike, abanyakatar bafate rwose, kandi turagukunda cyane. Tuvuye rero mu gusuhuza abakunzi bacu Bwana Moses, rwose mbagira ngo rwose ubanze usuhuze abakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi batavuga ngo twabatereranye. Ariko ubundi njya mbiga ko ubundi ku kintu kijyanye no gusuhuza, urasuhuza isi yose njye mbashaka gusuhuza n'uri munsi y'ubutaka, kuko utabanje gusuhuza Bwana Moses nta kintu na kimwe. Yes, ngira ngo Bwana Karemba Aimable turaza kuvuga kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko mume amasegonda make cyane mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa ingingo z'ingenzi. Dusuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Komine Munanira, bari muri Komine Murangara, bari muri Komine ya Tongo, bakaba muri Komine ya Kinazi. Badukurikira bari muri gisagara cya Bujumbura, bari Cibitoke, bari Bubanza, bari Gitega, bari hirya no hino. Tubaye ikaze Bwana Karemba Aimable, ngira ngo tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye.
mu kibira icyitwa imbonakure turaza kubigarukaho imyitozo zigeze kure noneho ikijyanye n'imyitozo ubu tuvugana amakuru dufite nuko bari kuyikorera na FDLR turaza kwikomoza wenda turebe ese uruhare rwa FDLR mu gihugu cy'u Burundi ese ku ruhande rwa perezida Evariste Ndayishimiye niyo mpamvu arimo arakomeza kwimakaza gukorana na FDLR yenda turaza kubikomozaho turaza kugaruka ku kijyanye na CNDD FDD bwana Karimba Aimable na n'ubu ivumbi riracyatumuka haracyakomeje icyitwa piga mbega indani muri CNDD harimo uruntu kutumvikana ngira ngo turaza kwikomozaho barabiza bitwa banda kugarika uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD murabiza baba agatundu rwasa aba bunyoni bari muri gereza turaza kwa twikomozo bwana Karimba Aimable turaza kunyemerera tugaruke hano za Cibitoke hari ikigo cya gisirikare na n'ubu kikirimo kiratorezwamo abasirikare b'abarundi ikijyanye no kumanukira ku ndege arya bita abaparakomando n'abaparakomando cyangwa ni za yafuze byose bivanze hamwe n'ujya numva abahungu bajya bidubira ngatanya ariko abantu b'Imana bitwa twara abasivile njye ndi umusivile turabasivile ariko just bindwanya yes no kwamurera turaza kwa dukomeza kuri byinshi bye bitandukanye Uvira turaza kurebera hamwe makuru akomeje kugenda tuka umurundi bamucanye umuriro bari kumukubitira muri Uvira akazamuka hitwa za Kavimbi icyo kiragira gucyago ibintu birakomeye wamenye yuko abarundi bari gukoresha n'abasivile bari kubambika imyenda ya gisirikare cyangwa impuzankano za gisirikare bakabazana za Uvira ufite ubushake wese Moses turabyinjiramo mu makuru yes mwari byenda Azaya makuru kari gutuma nyinjiramo nuko aryoshye mwabantu b'Imana biragusaba gutega amatwi kugira makuru yo kuri notro ubuse ko bwana Karimba Aimable atari yakora mu nganzo murajya he none bwana Karimba Aimable ngira ngo turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye ahubwo reka nkwikaze uhitunazamukira muri Uvira kugeza maginga mu mujya Uvira situation ihari niyi bwana Moses nyitangirira ahitwa Uvira yes Moses ngewe ku kiyaga cya Tanganyika nigereyeyo yes numbaze ngo nagezeyo nciye Bukavu manukira mu mashoka Kamanyora nerekeza Sanje cyangwa Remera numbaze ngo waciye warungu muri Cyeta Mwaruzi cyangwa ucapene kusu muri Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo ugere Tanganyika cyangwa waciye mu Burundi Bujumbura utunguka Tanganyika Moses tuwasaya Tanganyika maze iminsi nyikurikirana ariko cyane nibanda ku barundi bakorana n'icyitwa FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside igahungira ku butaka bwa Kongo igahabwa indiri na Kisekedi Shirombo yabona amaci murenze bamwe akabahereza Evariste Ndayishimiye reka mwibariza akabazo gato yes Moses buriya Tanganyika si hamwe hamaze iminsi hakorewe impanuka y'ubwato bwapfiyemo n'abajenerali mu gihugu cy'u Burundi yes komereza nta kibazo ni hahandi bivuga yuko abasirikare b'amarine ba M23 bamaze kugera indani yes ngo bafitemo n'imvumo ubwo ntumbaze nyine uwumva tactique za gisirikare ni ubyumva neza ni ushobora kumva ukuntu abasirikare bashaka gucukura imvumo mu mazi haduyi bakaba bamurimburira mu butaka Moses rero tukiri Tanganyika tukiri Uvira yego abarundi ku munsi w'ejo yego byari ku cyumweru niba nibeshye ku itariki ya 11 yes abarundi ku isaha y'isa 4 za mu gitondo bateguye operation yo kwataka hitwa Sanje aho ni agace kari ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika bashaka kwataka M23 kuko bari bamaze kumenya amakuru yuko M23 niramuka ifashe kiriya kiyaga cya Tanganyika igafata Sanje ndetse na Remera ibi ngibi bizatuma M23 ifata kiriya kiyaga cya Tanganyika igice kimwe cyegereye Kongo ku nkombe none iki gice nimara kugifata kikazahereza inzira yimbitse cyangwa se yeruye yo guhereza n'icyitwa Red Tabara inzira yo kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko M23 yihanangirije igisirikare cy'abarundi cy'uwitwa Sebarundi cyangwa se Evariste Ndayishimiye bamubwira bati bwana perezida w'igihugu cy'u Burundi turagusaba ugerageze uhagarike ubufasha uhereza icyitwa FDLR cyangwa se FRDC kuko ibi bintu nubikomeza tuzihorera kandi tuzihorera mu buryo bwa kinyamwuga
ibi iyo ni M23 iyo ni M23 abarundi rero nabo ngira ngo umaze iminsi ubona inama uwitwa Everest Ndayishimiye amaze iminsi akoresha iz'abasirikare iz'abayobozi bakuru abaministers ndetse ndetse n'abasenateri ndetse n'izindi nzego zitandukanye zari mu gihugu cy'u Burundi bafashe umwanzuro yuko agace kariya kuri Tanganyika kegereye Uvira bagiye kohereza abasirikare b'abarundi bakajya gufasha FDLR gusubiza inyuma M23. Mfite imirambo muri telefoni hari utabonye, mfite umurambo muri ya mashini ubona mu igikapu urabivuze njyana ahubwo yifite mu mfite ikindi mirambo ari amakuru wabonye acara kuri izo sosiye. Ubundi nje urugamba rwa Uvira naruherukaga bari ahantu bita za Ruvungi. Koko Moses uzi byabereye ahitwa Sanji umunsi w'ejo ku isaha 4:05 umurundi baramurashe ikahise guriya umurundi baramurasika buturi guriya ibyabaye nanjye nubimbaze abarundi abasigaye ndibuka yuko mwari umusada w'abasirikare bohereje ku isaha 6:45 bohereje mu cyanga cya Tanganyika bakigiramo hagati bamenya amakuru y'abasirikare barasiye ku nkombe y'icyaga cya Tanganyika abandi basubira inyuma kibono mama ubuze ibyo bintu nibuka bitwa bamagashi cyo wari baripura ariko Bwana Karemba Aimable reka twikomereze by'umwihariko iby'abarundi byo hagati ranzamba kanwa nzamba kuko abarundi bayitawe ibyo Bwana Karemba Aimable atubwiye n'ukuri barimo barakwitwa njongero ngo barimo barakwitwa ibi birimo biranatuma hitwa Ibujumbura hari amakuru ndimo ndacyari ko harimo haraba inama z'igitaraganya abigendanye na mariti nyinshi zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira kuko bamaze iminsi barwanira ahitwa za Ruvunge ndetse na za Katutu. Aha haberaga icyitwa imiripuko ni ku muhanda uva ku Bukavu werekeza neza indani za Uvira neza rwose uri musatira za Uvira mu misozi ishobora kuza gucuncumukira mu mujyi wa Uvira. Biranavugwa yuko M23 yamaze gutanga iminsi mike cyane ku mujyi wa Uvira. Moses ikintu M23 yakoze navuga yuko ari tekinike za gisirikare kandi ziganjemo ubuhanga. Yes. M23 yaravuze iti utwo duce twa Ruvungi wakomoje. Yes. Yaravuze iti dukomeza kurwanira Ruvungi tugakomeza kurwanira za Shabunda muri ariya mashyamba arimo amabuye y'agaciro. Yego nibyo ariya mabuye tugomba kuyabungabunga niyavamo izimbunda tugura nk'umutwe wo mu gihugu cya Kongo. Nta bundi bushobozi dufite Kisekedi ntiyadufasha n'abandi banyepolitike ntibadufasha n'uje dukeka ko yadufasha cyangwa abeshye ko yadufasha n'ubuje ashaka kutugambarira. Ibyo rero byatumye M23 igira iti twebwe turaca za Penekusu dutambike muri aya mashyamba za Shabunda na Penekusu n'ubundi utambika na za Sanji twegere ku nkombe y'ikiyaga cya Tanganyika icyitwa Uvira duse naho tugitangatanga kuko aha urebye Sanji iri ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika niho M23 iri kurwanira. Uvira iri hagati M23 iri Kamanyoro iri mu Mosho izengurutse Uvira. Urukuvuga ngo abasirikare b'abarundi ntabwo bagishoboye gutanga umusada wa bya bifaru byoherezwaga byo biciye mu ndege bikagwa hariya mu kiriya kibuga kiri hariya za Sanje mu ishyamba cyakozwe nabyo bivuga ko kidahuye n'ubushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye bukomeye na Kisekedi Shirombo. Ibyo rero M23 izi taktike zo gukoresha ubu buryo bwo gufungira za Sanje byari ukugira ngo n'ubundi abarundi batazabona aho baca, aba FDL batazabona aho baca, FRDC nijya kuzenguruka ico za Penekusu muri aya mashyamba za Shabunda. M23 nayo izoreje umusaga uturutse ari za Karehe ndetse na za Kabare abarundi bakubitiremo hagati dore ukuntu bagukubita abarundi system uko numva zimeze nk'izo witwa Dr. Julius Harimunyeri yakubitishije witwa Diabini Dada w'umugandera. Reka ibi tubivamo duhita twikomereza by'umwihariko murabizi tuba dufite amakuru menshi agiye atandukanye ariko ubundi yo Bwana Karemba Aimable yamaze kwagera ku busesenguzi. Aha dushobora kwikanga n'ingingo z'ingenzi twavuze tutazirangiza kuko irasesengura ivumbi rigatumuka. Yes, twikomereza rero by'umwihariko tugaruka gato kuri CNDD FDD. Aha ni update ndaza kwita mbangura kugira ngo duhite twirukanka cyane. Bwana Karemba Aimable tumaze iminsi tufite ibice bigera muri bitatu byamaze gucibwamo hano mu gihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze gucikamo ibice ariko bikaba biri mu gice kimwe.
cya CNDD FDD. Iyi ni ryo shyaka rikuru ry'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse rinarimo umurongozi w'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero muri iri shyaka hamaze iminsi hagaragaramo kutumvikana, aho uwitwa Reverend Kuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD, atarimo arumvikana n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bimaze iminsi bitumye uwitwa General Guillaume Bunyoni uri muri gereza igihugu cy'u Burundi gishinza gutera kudeta umuperezida wari uriho mu mwaka wa 2025, ibintu bikomeye ndetse nabyo bintu byatumye bamushyira muri gereza. Nyuma y'uko rero ibi byose bibaye, amakuru twamaze kwakira nuko uyu Guillaume Bunyoni ashobora kuza gukorana n'uwitwa Reverend Kuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, bakifashisha imbaraga bafite bagafata n'uwitwa Agathon Rwasa ndetse bakongeraho n'uwitwa Ndakugarika umaze iminsi wese uranabikomeye n'uwitwa General Neva, by'umwihariko abantu bagashaka buryo kibasenya CNDD FDD. Iri rikaba ari ishyaka rikuru riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byo reka duhite tunabivaho, ahubwo dukomeze tugaruke hano gato mu kibira. Bwana Karemba Aimable ni ikibira kugeza magingo aya irimo igaragaramo FDL, navuga ko ari nyinshi zirimo zirakora imyitozo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse iyi myitozo ikaba yanamaze gutuma FDL ishobora kuza gukomeza n'ubundi guha avantage igihugu cyose. FDL urabona ari iyihe mu gihugu cy'u Burundi? Bwana Moses, kucyitwa FDL yoherejwe mu gihugu cya Kongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bice bitandukanye, bikarangira FDL abarenga 31,000 bajyanwe mu gihugu cy'u Burundi. FDL mu kibira nyuma yuko barasiyeyo abarundi benshi, FDN bakayirasa. Nyuma yuko barasiyeyo FDN benshi, hari operation bahawe ngo yitwa wawili watoke watatu wabadilishe. Babiri bapfe abandi bakomeze. Ibyo bintu sinzi nk'umuntu uzi tactique za gisirikare cyangwa tekinike za gisirikare niwe ushobora kubishyira muri logique agatyumva byari byo. Ariko iyi operation ya wawili watoke watatu wabadilishe ni operation yaje gupfa ku ruhande rw'abarundi bari kwitabaza ba FDL kuko bazi yuko ntacyo bahomba. Moses, tuzabigarukaho ku munsi w'ejo. Yes, tuzabigarukaho ku munsi w'ejo. Rero bakunzi ba Dunyandikoti TV, tubashimire dusoreza hanga. Bwana Karemba Aimable urakoze cyane. Yego urakoze cyane Bwana Moses n'abakunzi bacu bo kuri Dunyandikoti TV.